Okey, jadi step keempat adalah kita nak pergi share kelas code ni. Okey, kita tekan butang display. Okey, cikgu ambil kelas code, copy invite link. Okey, cikgu boleh paste dekat link yang saya akan berikan. Jadi cikgu paste di sini, copy link. Okey, dan juga copy code dia. Okey, ambil code dia. Okey, ni code dia, jadi cikgu boleh copy terus dari sinilah. Okey, copy kelas code, ambil kelas code dan cikgu paste dekat sini. Okey, nanti cikgu akan blast link dan code kepada ibu bapa dekat WhatsApp untuk make sure mereka menggunakan email MOE Murid untuk login masuk ke Google Classroom. Okey, itu sahaja. Jadi hari ni cikgu dah belajar 4 benda. Create classroom, customize banner, cikgu dah buat new announcement, kemudian cikgu dah buat sharing class code. Okey.